Ogubirago y'umurundo gwo kubanza amasheruka garu ziri kusingure bikopa bibero mu mpaka z'imizano y'amashomero ga sini habwe cyanga cya Ankole bwa nyuma yo kusingure cya futsal hamwe na beach soccer kandi kagarika kahindura umwanya gwa kashato mu kuzana handball. Abeba babyongireho n'ikikope cyo basingwira mu mpaka zo kwirukanga habwa district ya Shema kandi bwa nyuma yo businguzo ubu bakuru ba teamez hamwe n'abazana banjuriro mu butongore bakuru bishomere rebikope be basingwire hamwe n'imedali hagati yo kujaguza. Hato kushomesa umwana mu kibina honka nobota mwihaye wena ahakuba tokamanya turebere bindi nangwa etarantezi muzongera nangwa no kubabisaho ahabwanye nchakare mwe no kushitamira etaranta y'umwana nikiba kitashikire. Omuzano gwa futsal guri kuzana abazana mu kagatu gwa katandikire kanyu mu cyangeci kandi amasheruka garuzi nemwe haza timwe ziri kurenga 50 ziri kwija kujukira Ankole mu mizano itari yemwe nemwe ziri kwija kuba mu rurembo guro kutandukana 2012 byo kwezoko kandi yo neija kutwara timu ya futsal, beach volleyball, handball hamwe no kwirukanga. Sheruka abana ba beach volleyball ntora tsemeye mnonga aboxing ekikope eki okuba bahanzi ba bronze medal mu region yiti ya Ankole ansiyo muzano gwa handball tubira touch expecting it nkamashoka girls sanogo gwa fatso gubonire munonga kandi binje y'ugurumu noreba hati twine ekikopo twine medals turugira regional zibanda twayihayo ekikopo kandi twije turi ba champions of this game. Omugandi abeje n'abashomesa bishomero rya Ruhinda Secondary School mu Rumetoma berukire kushemerwa bwa nyuma yo kangura ekikopo cyo mpira gw'ibigirabwa boje bari hansi y'imyaka 17 mu mpaka z'icanga cya Ankole kandi abo batambuyiro kurga ishomero kuzo mu tawuni ya Katengo bwo bari kontorore tawuni ya Metoma ubwo bine ekikopo cyabo hagati yo kujaguza. As Ruhinda SS, we are proud of this victory, being the champions 2026 of the under 17 football tournament that was in Ibanda. This is a great milestone for the school. It is a great achievement. Okusyaya nyomwe wazi Sunday obutugira ha finals na Ibanda Secondary tukagitera goals ibira hariyemwe ekiretire twafuna obusinguzi bwitu kandi twaba champions ba Ankole region. So bashaka kutwargira hamwe n'abakarga ibintu ngo cyo kusinga tabaragireyo competing n'abandi they went to win so bakagenda bagire kusinga. Ishomerero turi Kasinga ho gacikopo cyo mpira gwe bigera harurengo rwa zone ya Ankole kandi ubwa hato bariyo no baza kutandika kwetebekanise za Uganda yoneze kuza kubaguru. Abwa TV West and Aloysius bya mukama hamwe na Ben Mhozi.